Jadi hadiran dekan lagi besar pengajar, ibu hajat ahli waris yang nasar tu. Tanya apa kau yang pangkan dewa sang kapayun di atas sawaran.
Kunaon cara kasep di payung? Aduh. Ibu hajat, bapak hajat, keluarga besar ahli warisna. Upami tadi sabar kuno berong sana mau boga. Ibu hajat ada tanggal lawan mana? Ibu hajat diantos saudara-saudara. Sahabat hajat, bapak hajat. Hari
Oh, laktos rada ngasar. Oh, bapak ajak ke jajan. Aduh, nangan nih kebun. Nah, bapak ajak di angkos.